Bizde bir kança buyakta sorularımız var eken. Biri aytты, Çuvak acının özüne başkalar okuvasın amanat, sroçunu okup cevap veriniz deydi. Başkalar okuvasın degen, başkalar ukpasın degen dağı söz mü je kanday? Namaz okuvagan adam menen salam berse bolovu deydi. Egerde namaz okuva aytsa, sen salam berбей koysun, ya Hacı akam nege salam berбей koydu dep oylonup, anan namaz okup kala turgan bolsa, anda salam berбей koy 3 günge çeyin. Anan düşünbe sonda dele salam bereber barıp assalamu aleykum namaz okudu ayıp duruş gerek buladı. 3 gün göçeyin ele salam berбей koyuş bizde. Adamlar 3 yılda salam berбей koyuyordu. O kapırdın adatı. Kepka kiyse bolovu deyit bolot. Kepka menen kalpaktın ne ayırması var? Kalpaktık 3 buçuk bolup gelse kepkanı tegerek bolot eken. Bolgonu küfürdün alamatı bolboş gerek. Jaman alamat bolboş gerek. Misal üçün biz bilbegen janagıday geylerden, eki jınısda üylөнгөндөрдүн belgileri bolot eken, şirk belgileri kres bolup kalsa bul aram bolot. Birok андай emes bolsa ziyanı тийбейт, birok moldalarga, talabalarga jaraşpagan iş. Molda emesler kichine sportsmenler kiyse kup okşot, birok moldalarga, aksakallarga dagı bolboyt. Kepka pı menen bolot, kebika emes, kepka. Bir kızdı süyüp al kız menen telefondan süйлөшсө bolovu deydi. Bolot süйлөшкөнгө üylөнгөндөн кийин. Üylөнгөнгө чейин болбойт. Ого чейин арам. Öy. Üylөнгөндөн süйлөшө берип, сөзүн дагы түгөнүп калат тез эле. Анан үйүңө баргың келбей калат. Ошого сен шашпа. Орозо кармайм деп ниет кылып катуу уктап калды. Ойгонсоң күн чыгып калыптыр, ошондо эмне болот дейт. Эгерде күн чыгып калган болсо, күн ой элек болсо, 12ге чейин болсо, ниет кылсаң парз орозого, анан нафил орозого жарай берет, важип орозого жарабайт. Эчтеке жебеш шартың менен. Эчтеке жебеш шартың менен. Кал баса жесе болобу дейт, адал болсо болот, арам болсо болбойт. İmam Azam maskabındагы адам башка маскабтагы адамга уюса болобу? Болот. 4 маскабтын биринде болсо болот. Шииттерге болбойт. Шиялар путун жуубайт, таараты жок алардыкы. Алар пут жуубайт, путка мастата жылаңайлак путка. Ошого алардын таараты жок, өсө уюса болбойт шииттерге. Шиялар ким деген биздин китеп бар, ошол китепти окусаңар ошондо жазган бардыгы. Акмак эле болот алар. Азан айтып жатканда мечитте олтуруп Куран окуса болобу? Азан дугуш үч керекпи же Куран окуй берсе болобу дейт. Куран окуп аткан болсоңуз, Куран дуланта бересиз, зыяны тийбейт. Азан айтыла берет. Анан бирок сиз Куран окуп аткан болсоңуз, башка адамдар отурган болсо, жок дегенде бирөө окуп аткан болсо жакшы. Эч ким укпай койсо да күнөөкөр болот. Ошон үчүн жок дегенде бир адам угуш керек, калагандар башка иш кылып аткан болсо дагы. Куран урматы бар. Азан куранчалык деңгээлде эмес, ошондуктан ал Куранды окуй берет. Соода кылганда буюмдун кемчилигин айтып сатыш керек, бун чыкпай койсо болобу, арам болот. Айтыш керек. Беринде айыбы бар, беринде кемчилиги бар деп. Азыр эң жөн кемчилик Кытайдан алып келип туруп, этикеткасын айырып берип туруп, Кыргызстан деп жазып туруп, Орусияга жөнөтүп атышат, ошол арам. Ошол арам. Анткени алар Кытайдыкы эмес, Кыргызстандыкы деп алышат ошону. Анан размери 48 болсо 50 деп жазып коюп коюшат дагы, эптеп кийгизип көрөткөзүп ал дагы арам. Hazreti İmam Azam Abu Hanife En-Nu'man bin Sabit radıyallahu ta'ala anhu soodager ele. Anan gündördün bir gününde gezdeme satıp jatıp bir ayıp var eken şakirtin aytты, sen uşul ayıptı aytıp satkının dedi. Bunun baası tömönürak bolsun dep ketti derske. Derstan kelse janagı bala başın kucakta oturat, ne oldu dese, iş benen alaksı oturup janagının ayıbını aytpay kalıp satı verip Katar'daki buyum Katar'ı degende Abu Hanife açusu gelip, birok balaga açusu gelgen jok. Oşol günkü tapkan paydasının bardığın, oşol günkü tapkanlar asılın var, kapitalдын bardığın sadakaga çaçıp жиберди. Aram girбей kalsın dep. Demek tavardın ayıbın jaşırıp satsan, kısır uyuğunu boz dep satsan, anda oşol akçaң aram giret. Baldarың aram okat menen bakkan bolosун. Uğurdap gelgende ele sen oşonday kılgan bolosун, urmatlı bir tuğanım.
Bizdeki armiya ar kandaylardan kılıklarını uğup jüröbüz. Musulmanski armiya hazır kuçurda barıbı deydi. Musulmanski armiya, musulman emeski armiya degendi bilbeyim. Biroq oşo yerde aram nerse jelibeli, aram bolsa musulmanski emes bolup kalat dagı, adal bolsa ele musulmança bolot. Armiya bizde tartipler jamançında öyle көп balдар ызычы болуп атышат. Biroq oşo boluş kerek. Aytış kerek nuru bolot oşonu baraganda armiya tartip boңдо dеш kerek. Her bir el aytsa partneme talapkerlerine, oşolar kötörüp çıgat, oşol жерден oşol nerse gelet. Ansız bolbayt tuğanım. Kaçkanda gözübüz, kuğanda gözübüz. Urganda gözübüzdün balдар, kaçkanda gözübüzdün balдар, ölgönde gözübüzdün balдар. Çımбы? İlgeri orus karılaşıp ketetele, iyi deytelek. Hem özübüzdükü go. Dağı da şunday bola veriş gerek be. Iman ap gelişimiz gerek. Imanı deputatlar gelse şunda jakşı bolot tuğanım. Namaz okuganlar gelse, oşunda düşünet oşo nerseni. Kimdi? Mına aytıp bunu? Qawamat aytkanda bir jerde turup aytış kerekpi deyt. Jakşı. Bir jerde turup aytkan jakşı, anan takır bolup atsa kıbılаны gözдөp basıp kelgeni dagı jakşı. Biroq bir jerde turup aytkan eң makul. Aytör kişine baskanda buzulup ketpeyt qawamatı. Bir mesele var. Hazır kuçurda көп adamlar qarız bolup kalganlar var da. Anan qarızını төлey alбай kalsa, gelip tuğanım sen densoğluğun çın eken bir böreğini satasın, anan qarızdan kutulasın dep aytkanlar var eken da. Börektün pulu misal $20.000 eken. Oşoga uşundaylar çıkıp atat azı Kırgızstanda. Yok aram bul. Böreğini satam dep gelgen dagı aram, anan satkan dagı aram. Adamdın denesinin bardığı aram. Çaşın kırkıp çıtap koydu katınlar. Oşonu satkanındağı aram. Adam donor kılıp kan beret ko, kandı satkandağı aram. Adamdın alıp koygan tırmağı kir. Onu satkan al emes, adamdın çiçek koygan tezen satkandağı aram. Bolboyt oşo nerse. Bardığı aram urmatlı bir tuğanım. Birok iki müçesi olsa bir müçesini hadiye kılsa al dürüs. Tuğanlarına. Eki böreği olup bir tuğan katı orup atkan bolsa bir böreğin berem dese bolot. Anan birle jüreğin alıp surup böreği koysan bolgoyt. Bolgon ajalım menen ölüp kalsam, oşol jüreğim iştep atkan bolsa alıp kadap koysaňar makul dep osiyat жазsaң bolot. Biroq bir tiyin albastan berbesten. Walaqad karramna bani adama. Adamды urmatlı kılıp jarattık deyt. Hudaý taala oşol urmattan ayırbaсын bardygыбызdyky. Urmatlı bir tuğanım, mına bizdi kameraga tartıp, oşondoy ele 5'ke karay jol dep iştep atkan baldarыбыз бар. Şu Bişkek şaharından Baktibek Asankulov degen bir tuğanыбыз uşuga jardam berip, sayt açıp berip, elimizdin dengege sebep bolup turat. Oşol Baktibek Asankulov bir tuğanыбызga dua tilek kılabız. Hudaý taalam tilegen tileklerin berip, Hudaý jolundaky işlerin jakşılıkka jumşasın deybiz. Andan keyin amin bismillahirrahmanirrahim. Mına uşul meçitти kurup berip, barыбыздын başыбызды koşup berip, uşul sıttan biri gelip kurbat özübüz kurduk degen Erkin akebиz bar. Erkin akebizdi Hudaý taalam atası, enesi, bardık bir tuğandары jeňebiz menen baldardan aman esen kılgan bolsun. Arıganday jaman sözdön, jaman gözden Hudaýym saktagan bolsun. Kökjaňak eline uşunda uğuldары var eken, her bir ayıldan uşunda uğuldar çıkıp özünün elin jerin kızmat kılgandy Hudaýym nasip kılgan bolsun. Hudaý taalam namazga gelgen bir tuğandarыбыздын tilegen tileklerini kabul kılsın. Jakşılarga şerik, jamanlardan alыс kılsın. Owas oma taybas taалай bersin. Hudaýym erteň emes bürsügüni bola turgan şaýlaýolorda tınç aman, jakşılık, rahatçılık ötüp ketken Hudaýym nasip kılsın. Elibizge, jeribizge, dinibizge payda bere turgandar ötüp, alemi elibizge, jeribizge, dinibizge ziyan bere turgandarın ötpey kalgany Hudaýym nasip kılgan bolsun. Kimdin niyetinde elge, jerge, dinge kızmat kılsa Hudaýym omatyn bersin. Niyetinde de uğurluk bola turgan bolsa Hudaýym özü menen özün alek kılgan bolsun. Hudaý taalam orup atkanlarga şifaý ajil bersin. Orup ötkörgen gündörün bilip bilbey kılgan günölerine kaffarat kılgan bolsun. Hudaý taalam koşularga jakşı mamele kılıp, ança-munça uruşup orutup koygan bolsak, oşordan geçirim suragan Hudaýym nasip kılgan bolsun. Elibizge Hudaý taalam
oğmat bersin, tilek bersin. Kuday Taala ıntımak bergen bolsun. Kudayım alısta, Rusya'da, Kazakistan'da işlep жүрген bir tuğandarыбыз var. Başka жерде жүрген musafirler Kuday Taala oşolordu jaman sözdön, jaman gözdön, jaman goldan saktagan bolsun. Erge tiyip жүрген, karıp ketken kızlarыбыз Kuday Taala göğüge tiyip balalı bolsun. Üylen albay жүргендөрүбүz үйленген bolsun. Kuday Taala karzı var, karzdan kutulgan bolsun. Ajırашkanдар жарашып, тарынгандар табышкан bolsun. Kudayım bizim жүрөгүбүздө bir adamga degen jaman görүү, jek görүү, gek sakta боло турган болсо, hasat боло турган болсо, Kudayım oşonu ыйман менен кечирип жиберген болsun. Kuday Taala ушул жерге жумага келип окуп атабыз, окуй турган жума намаздарыбызды, дуаларыбызды мустажап эткен болsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Sallallahu taala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Bi rahmetike erhamer rahimin.